Akazi bakunzi ba Amarangamateka TV batwumviriza badukurikirana hatandukanye mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye nanone usanga ifite amasaha atandukanye, bamwe nimwaramutse abandi nimwiriwe biterwa n'amasaha ngenderwaho y'uwo mugabane. Amarangamateka TV, Daudi kuri mikoro za Amarangamateka TV. Reka tugaruke ku ihari iri muri gakondo y'umurenge cyangwa muri ho plateau mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge, ubwicanyi bwateguwe na leta ya Kongo ku bufatanye n'igisirikare cya FARDC. Abaturage bari kwicwa umunsi ku munsi. Reka tugaruke ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize ku minsi 9 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021. Imirwano ikaba yarabaye mu ince zitandukanye cyangwa mu duce dutandukanye, uturere dutandukanye duturiye abanyamurenge. Nibyo tugenda tugarukaho, ariko tukaba dufite imbogamizi yo kubura amakuru bitewe n'uburyo bagiye abafunga umurongo cyangwa bakuraho connection za telefone ngendanwa cyangwa umurongo wa telefone. Ibi nabyo biri mu mugambi w'ubwicanyi ndengakamere bagenda bakora mu gihe bacura imigambi, bagenda bakoresha company ishinzwe yitumanaho ya Vodacom ikorera muri ako gace, bagahagarika iminara cyangwa bagakupa connection zikorana n'iyo minara mu rwego rwo kwanga ko abaturage bakomeza gutabaza hanze y'igihugu cya Kongo. Areka duhere ku gitero cyabaye Masango cyangwa ku birindiro bikuru, ibirindiro bitigeze biraswa byibuze cyangwa ibirindiro bitigeze bigabwaho igitero na rimwe mu buzima. Ibi ni ibirindiro birimo ihuriro ry'intagondwa cyane cyane abiganjemo abafurero ndetse n'izindi mayimayi zitandukanye ziva mu moko atandukanye abarizwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Izindi nyeshamba zirimo n'inyeshamba zavuye mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ziganjemo itsinda rya Red Tabara, ndetse izi nyeshamba zikagenda zigerageza gufasha abagize aya moko atandukanye barizwa muri Kivu y'Amajyepfo bafite umugambi wo kwivugana ubuzima bw'abanyamurenge mu ntambara yo kubakura muri kubutaka bw'iki gihugu. Iryo tsinda rya Red Tabara rikagenda ribatoza amahugurwa ya gisirikare. Hagati mu mpera z'ukwezi kwa gatatu cyangwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu nibwo hagaragaye ibimenyetso bigaragaza ko abaturage b'abanyamurenge bari mu buzima bubi cyane, cyangwa ubuzima bwabo bwo mu kwezi kwa kane bushobora kuba bubi cyane cyane bidushingiye ku bitero. Ibimenyetso byari bimaze kugaragara ko bashobora kugabwaho ibitero mu duce twose dutandukanye baherereyemo, cyane cyane aho bagiye bahungira, dore ko duce basigayemo ari duke, utundi twamaze gusenywa n'abo banzi. Ariko bikavugwa ko iyo migambi yarimo icurirwa mu birindiro bisa naho byari bisigaye bya Masango bitari byigera biraswa n'umunsi n'umwe. Abagize itsinda rya Twirwaneho bagerageje byibuze kuja kuburizamo izo ndoto cyangwa kuja kuburizamo izo nzozi cyangwa iyo migambi yarimo iteganywa, ariko bagiye amazi yaramaze kurenga inkombe. Ibitero byari byamaze gutegurwa ndetse wari nk'umunsi wa nyuma yari finale kugira ngo ibitero bihite bikomereza ahatandukanye, cyane cyane muri Minembwe, Kundondo ndetse na Bubembe. Ibyo birindiro bakaba barabiteye ku minsi 9 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 mu masaha y'urukerera saa 10 za mu gatondo. Ariko bakimara gutera ibyo birindiro, Minembwe, Bubembe ndetse na Kabara byahise biterwa n'abo banzi, kubera ko wari umunsi wabo nawo kugaba ibitero mu duce dutandukanye, kubera ko byari byamaze kumenyekana ko ibitero bishobora kugabwa ahantu henshi kugira ngo abaturage bake basigaye bagire gucanganyikirwa. Amasango yaragace gakomeye cyane gafite imbaraga zikomeye mu buzima bwa leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Masango yari umutima wabo, kubera ko niho hari imbaraga zifite icyizere cy'uko iyicwa ry'abanyamurenge rishobora kuzagirwaho. Masango bakifite ntabwo bigeze babura icyizere ndetse no gutakaza icyizere ko ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bafite ikizashobora kuzabwitambika, kubera ko Masango na gace gatorezwamo abarwanyi bava mu moko atandukanye cyangwa abasore bagenda bava mu moko atandukanye bagatorezwa igisirikare muri ako gace mu rwego rwo gukwirakwiza izo nkozi z'ibibi z'inyeshamba mu duce dutandukanye duke dusigayemo abanyamurenge. Ahari yashize iminsi mike gusa abarwanyi bava muri ako gace cyangwa muri ibyo birindiro bya Masango bagabye igitero byibuze cyahitanye abanyamurenge batari bake mu gace ka Rurambo ndetse na Gahororo. Bakanyaga n'inka zifite imibare kugeza ubu itaramenyekana, harimo za Plaine ndetse n'ahandi bagiye banyaga inka.
mu migambi y'imicugwa kandi byihuse cyane bari bafite kubanza gusenya uduce tubiri ndetse dusa naho twamaze gusenyuka kugeza kuri uyu munsi, harimo Rurambo, harimo Gahororo ndetse n'utundi duce twose twari dusigaye tw'Abanyamurenge, mu rwego rwo kugira ngo babakubire hamwe hanyuma kubica bizaborohere. Muri icyo gitero cyagabwe n'itsinda rya Twirwaneho ahitwa Masango, biravugwa byibuze ko abasaga 70 bashobora kuba barasiwe muri icyo gitero. Abo ni imitwe y'inyeshamba cyangwa ihuriro ry'imitwe y'inyeshamba zitandukanye cyangwa coalition y'inyeshamba ziva mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inyeshamba zigize amoko atandukanye. Biravugwa ko byibuze abasaga 70 bashobora kuba barabonetse barasiwe muri ako gace karimo kampi zitandukanye. Masango ikaba iherereye mu Kundondo ahitwa za Kagogo cyangwa ku Muramza, niba atabayeho kwibesha. Tunyarukire Ibubembe. Ejo Ibubembe nanone ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2021 nibwo abaturage bagera muri batatu bishwe n'igisirikare cya FARDC aho nahitwa kuri Nyagisozi ni mu ntara ya Bubembe, niko dukunze kugenda tuhavuga, ariko abandi bavuga ko ari Nyagisozi, ariko abatuye Minembwe n'ahandi abakunze kuvuga izina rya Bubembe kubera ko niryo rizwi, ndetse niyo mpamvu tubivuga uko. Ni mu ntara ya Bubembe ahitwa Nyagisozi. Ubwo Maimai yaje inyaga inka zari hafi y'igisirikare cya FARDC, hanyuma rero abaturage bagerageza gukurikira izo nka. Abagarutse bava gukurikira inka rero baje gutegwa ambusha n'igisirikare cya FARDC. Hafi aho bahita baharasa abantu batatu, abasivile batatu bahita barwaho b'Abanyamurenge cyangwa bakomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge, abasore batatu. Bubembe n'agace kibasiwe kari gukorerwamo itotezwa n'igisirikare cya FARDC gikorera abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ushize mu minsi mike ishize nibwo kandi harashwe abagabo batatu, babiri bagapfa undi akaraswa ijisho, akaba arimo avurirwa mu mujyi wa Uvira. Barashwe bavuye ku isoko ya Rusenda mu gihe barimo bagenda bari kumwe n'abasirikari babiri ngo bagere mu nzira, gusa umwe ahita barasa mu buryo budasobanutse cyangwa uburyo buri gukorerwa cyangwa ubwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge bwateguwe n'icyo gisirikare ku bufatanye na leta ya Kongo n'inyeshamba zibarizwa muri icyo gihugu. Igitero cya Kabingo reka ariho tunyarukira naho turebe. Igitero cya Kabingo nacyo cyatangiye ku minsi 9 hari mu masaha ya mu gatondo y'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2021, ubwo abaturage bagabwe igitero cyane cyane marembo atandukanye, ndetse baraswaga uruhande rumwe n'igisirikare cya FARDC, urundi ruhande bakaraswa n'inyeshamba za Maimai, aho abaturage byibuze bake barimo gerageza kwirwana, aho baje gucanganyikirwa muri iyo ntambara. Intambara ivuga ko benshi bakomeretse muri iyo ntambara, ndetse abapfuye kugeza ubu biravuga ko hashobora kuba harapfuye umwe. Intambara y'uyu munsi amatokeo yayo cyangwa baguye mu gitero cy'uyu munsi, abaturage bari kuraswa n'igisirikare cya FARDC ku bufatanye na Maimai, ntago imibare irabasha kuba yamenyekana. Intambara y'Ikabingo ndetse n'utundi duce abanzi bari baturutsemo ni mu minsi mike gusa ishize nk'ingahe, ubwo amakuru yabashe kuja hanze bwo bavuga ko hari umukoroneri ushobora kuba arahamagaye inyeshamba za Maimai kuba zaza, ndetse bavuga ko bafite ibyiringiro n'ikizere ko nta Twirwaneho ishobora kuba yabarenza imbaraga. Ni mu gihe gusa kandi bari bazanye imbunda zikomeye, indege yari igize iminsi iseha imbunda n'amasasu, ndetse Maimai bafite uburyo ndetse kurwana kwabo ko muri iyi minsi cyangwa iyi minsi kuva ejo n'uburyo bwo kubasingiriza amasasu. Mwibuke ko mu minsi ishize bimwe mu makuru twagarutseho tuvuga ko hari abasirikari batorose igisirikare, ndetse harimo no mu majoro batorose abarindaga, harimo n'abarindaga General Muhima. Ubwo intwaro zari hano muri centre ya Minembwe bahise bazimura bazijana ku Monyi. Izo ntwaro nizo zakoreshejwe ejo n'uyu munsi, nizo ziri gukora zirasa abaturage b'Abanyamurenge bari kurasirwa mu ntambara n'imirwano itandukanye. Imirwano y'uyu munsi yakomereje ahitwa Kabingo, none ni minsi 10 y'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2021. Yakomereje Kabingo, ku Monyi, Kivumu, aho hose nahabereye imirwano. Imirwano irakorwa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri kumwe n'inyeshamba za Maimai. Inyeshamba zaraswa n'abaturage zagerageza guhunga, zigahita zinjira muri kaza gisirikare, hanyuma bakarasa bose bafatanije abaturage. Abaguye mu bitero
zabereye mu duce dutandukanye uyu munsi ntago barabasha kumenyekana. Ahandi hari kubera imirwano itoroshe, nanone n'ejo habereye imirwano n'ahitwa ku Kabara niho hari kubera intambara, ndetse hari n'imbogamizi ko kubera amasasu ari mu gihugu cyangwa ari mu gace mu karere indani, biragoye kugira ngo umenye ahatewe n'ahatatewe kubera ko abaturage barasa n'abacanganyikiwe n'amasasu ari muri ako gace k'imisozi miremire y'Umurenge. Amasasu agamije kwica no kurimbura ubuzima bw'abanyamurenge batuye muri ako gace. Murenge Amateka TV, Dawudi niwe mukiri kumwe, ariko turimo gutegura amakuru yimbitse mu buryo ejo bikunze kubera imbogamizi y'uko bari kugenda bakata ndetse bakuraho itumanaho rya telefone ku munara wa Vodacom. Bisa naho byabaye imbogamizi cyane mu rwego kugira Murenge Amateka TV, Dawudi niwe mwari kumwe. Reka tukomeze dutegura amakuru bye wenda ku munsi w'ejo. Ahari tuzaba twabonye amakuru ahagije umurongo wa telefone nukomeza kugenda uboneka kubera ko arandi makuru arimo azamenyekana ko umurongo wa telefone ngendanwa cyangwa umurongo wa telefone ushobora kuba wahagarikwa mu gihe kiri imbere runaka, cyangwa umunara wa Vodacom ukaba uhagaritswe mu rwego rwo kugira ngo uyu mugambi w'ubwicanyi ubashe kuba wagerwaho cyangwa ubashe kuba bawunonosora. Minembwe n'ahandi yatandukanye harimo za Kabara n'ahantu bunyine ihari y'umutekano ku buzima bw'abanyamurenge bifite inshusho mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ubwo abatutsi bakorerwaga jenoside muri icyo gihugu. Niyo shusho niyo ubwo bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge kugeza uyu munsi. Abaguye mu bitero by'uyu munsi imibare ntirabasha kumenyekana, ariko biragaragara ko imibare ishobora kuba yazamuka kubera ko igisirikare cyakoresheje imbunda zikomeye kirasa abaturage bagerageje kwirwanaho. Aho ni hafi ya centre Minembwe ahiriwe habera imirwano uyu munsi. Naho Kabara ntago birabasha kumenyekana. Ku munsi w'ejo twizere ko tuzagaruka tufite amakuru ahagije. Murenge Amateka TV, Dawudi niwe mwari kumereka tube duhiniye hano. Abakunzi bacu turabakunda kandi turabashishikariza gukomeza gusenga ndetse no gukora icyo ushoboye vuba na bwangu bishoboka kugira ngo inzirakarengane byibuze zibone uburenganzira, kandi kubona uburenganzira bigomba kunyura muri wowe. Uburenganzira ntabwo buzanwa n'ibindi bitari wowe, uburenganzira bugomba kuzanwa nawe nanjye. Murenge Amateka TV, reka tubasezere tusongere duhure ku munsi w'ejo. Wasiwe